Bayikaze bakunzi ba MC Kabosi Empire, kanizere ko mumeze neza aho muherereye hose, kanizere ko mumeze neza kandi rwose murimo kugubwa neza, kanizere yuko abayisilamu bakomeje kugira igisibo cyiza, kanizere yuko abadivantiste nabo barimo kwinjira neza mu munsi w'isabato, babwira ati mwese rero ni mukomeze muryoherwe, abinjira muri weekend nabo babwira ati ni mukomeze mugire weekend nziza. Ariko nubwo nyine babwira gutyo ati mugire weekend nziza, ariko mu gatsiko ho ibintu ntabwo byoroshye, mu gatsiko ntabwo ibintu byoroshye, mu gatsiko ibintu bikomeje gukomera. Ndabwo iyo mvuze mu gatsiko mujye mwumva icyitwa RDF, mwumve icyitwa ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, ntabwo ibintu birimo kuborohera. Ariko kuba FPR Inkotanyi igeze aho umwanzi yifuza, kuko nge FPR Inkotanyi rwose ngewe ndi umwanzi wayo, sinyikunda habe na busa rwose. Ubwo rero kubigezeho umwanzi yifuza, nuko ngewe nishimye ku ruhande rwanjye. Nuko mu busanzwe bundi nta bushobozi mfite, nakugombye kugira gutya ngasimbukira ahantu nkavuga ati reka mbyishimire, kuko FPR Inkotanyi irakomerewe cyane, ariko mu gukomerwa cyane kwayo kugira ngo mwumve uburemere bifite, nuko musimbukira ku binyamakuru byayo, nk'ikinyamakuru cyitwa Radio 10 cyangwa se TV 10 cyangwa se Radio 10 y'uwitwa Nyagahene ikorera hariya Kacyiru. Kw'icyo kinyamakuru bo bamaje kwemeza yuko kugira ngo FPR Inkotanyi ibashe gusurvivinga cyangwa se kugira ngo ibashe kubaho, nuko igomba kwemera ikavugana n'amashyaka yabo y'abatavuga rumwe nabo. Ariko mu buryo babivuzemo ni ukuvuga ko FPR Inkotanyi irifuza kuvugana n'amashyaka y'abatavuga rumwe nabo, ariko abo batavuga rumwe nabo bahamagara nabaye. Nicyo kibazo niho hano gihereye. Ni inkuru ikuri Radio 10, mugende muyisome muyisesengure. Bahamagara ari amashyaka ngo bita ngo Green Party, PSD, PS Imberakuri, ya mashyaka asanzwe yiyamamaza hariya mu Rwanda ntibayemere. Ntabwo uzumvamo Victoire Ingabire, ntabwo uzumvamo uriya mugabo ntuze Ntaganda, ntabwo uzamwumvamo, ntabwo ushobora kuzumvamo ba Padiri Thomas Nahimana. Ya mashyaka ari hanze y'igihugu yo ntabwo uzayumvamo. Bo bari guhamagara ya mashyaka n'ubundi dusanzwe tuzi yuko arimo kwa FPR Inkotanyi kugira ngo abashe kurokora iki ingoma. Ayo makuru mwasanga ku Gihe, mushaka kuyasanga kuri Radio 10, mushaka kuyasanga kuri KTN Rwanda, KT Rwanda, Kigali Today na yariho, mukaba mwakisomera inkuru yose uko ihagaze. Ibyo rero bitwereka yuko ingoma FPR Inkotanyi yamaje kurangira. Kuba bwo basigaye babyiyemerera bakabishyira no mu binyamakuru, nuko bo bafite amakuru arenze ayo twebwe dufite. Irangoma y'Inkotanyi yo igomba kurangira, byo tayari burundu igomba kurangira ikagenda. Kandi hashize igihe kirekire ngiye mbibabwira, hashize igihe kirekire ngewe mbabwira yuko iyi ngoma ya FPR Inkotanyi itakiri ku butegetsi kandi byarangiye burundu. Ikintu ngiye gukora muri iki kiganiro, ngiye kubahereza proof ya buri kimwe ku kindi. Icyo musabwa ni ugukurikirana iki kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Muri kumwe na Valentin, mbabwira ati mukande subscribe, like, share, commentaire. Ushaka kugura bando cyangwa se amayinite, ushaka kutwandikira kuri nimero iraho hasi, ushaka kutwandikira kuri nimero iraho hasi, cyangwa se kuri PayPal ukatubaza ati ntere inkunga gute channel ya MC Kabosi Empire, kuko amamega biri mu bintu bitogora kandi biduhenda cyane. Agatsiko hashize iminsi imipaka yako n'igihugu cy'Ubugande ifunze. Isashize iminsi ishyika muri 3. Imipaka y'Ubugande n'Agatsiko irafunze by'umwihariko. Ibice byamaje gufatwa na M23. Biriya bice byamaje gufatwa na M23, ndagira nababwiye yuko nta banki zigikora, nta bigo by'ubucuruzi bigikora, nta societe civile igikora uretse iriya ya MONUSCO yonyine ni ihari.
ibintu byose bishobora kwinjiza amafaranga mu bice byose byafashwe na M23 byamaje kuba bloqué. Yewe na banki ya ntuze ya na banki y'igihugu ya Kongo nayo yarafunze. Tumaje kubona amakuru menshi yuko abaturage benshi bamaje guhungira mu Burundi. Ibi byose Tshisekedi kubikora kandi wabonye yuko yamaje kuvugana n'Ubugande bwamaje gufunga imipaka bwari buhanye n'u Rwanda. Ibi byose nta kindi bigamije nuko abaturage bagomba guhunga kubera ko mu minsi iri imbere intambara igiye kubera muri Goma Bukavu muri Goma Bukavu na Uvira, ikaza ikataka Rubavu ndetse na Cyangugu. Yambuze Cyangugu mujye mwumva Rusizi, Nyamasheke, Karongi kuzamuka kugera za Rusizi ni Gatsibo ni Rutsiro hagarara mu gatangaho kumanuka kugera za Bugarama mwinjira ku mupaka w'u Burundi. Aho hose bidatinze mu cyumweru gitaha hagomba kuba hari intambara iremereye cyane. Ibi byose biraza bikadusunikira bikatwibutsa kiriya gihe abanyamerika babwiye abaturage babo yuko batemerewe gushyika muri twa turere twegereye intambara. Mwitegereze murebe ibicuruzwa bigomba kuva muri Goma byinjira mu bundi buce, ibicuruzwa bigomba kuva muri Bukavu byinjira mu bindi bice bihana imbibi. Ibyo bicuruzwa byose bigomba gusora, za Uvira za he byose ibyo bicuruzwa byose bigomba gusora nk'igihugu kigenga. Ariko mwibuke yuko n'ibindi bicuruzwa byose biva muri Tanzania byinjira za Bukavu na za Goma na za Uvira, ibiva ku cyambu cya Mombasa byinjira muri Goma na Bukavu na za Uvira na za he hose na za Bunagana na za Rucuru. Bira bicuruzwa byose byamaje gukumirwa. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko u Rwanda rwamaje gufungirwamo hagati. U Rwanda rwamaje gufungirwamo hagati aho ibintu bigiye kubakomerera ku buryo bukomeye cyane. Mbwira abaturage b'Abanyarwanda bari imbere mu gihugu mbabwira ati nyaboneka ne muhunge. Kubera iki? Abakongomani ntabwo ari abantu bamenyereye inzara. Abakongomani ntabwo ari abantu bamenyereye gusaragoringa nk'uko Abanyarwanda tubimaze mu myaka 30. Iyo batangiye kubabaraho gatoya akenshi barigaragambya. Mbibutse yuko abari muri Bukavu na Goma bazigaragambya kuri M23 cyangwa kuri leta ya Kongo bari mu gihirahiro. Amahitamo bafite bose no guhungira mu Burundi. Niyo mahitamo bose basigaranye. Iriya ni sinyari igaragaza yuko umunsi intambara izabitangiye umuturage wese uzapfira mwa biriya bice nuko azaba ari M23 RDF uzabuguye mu bice bya Bukavu na Goma na biriya bice byose na za Bunagana za Rucuru za Warikare za Rubero. Biriya bice byose M23 amaje kwigarurira umuturage wese uzabigwamo azaba ari muri yo sansa. Akenshi twakundaga gushinja Tshisekedi kuki adafunga imipaka ahantu imbibi n'u Rwanda. Nose ntago mubona ko kiriya gice cyose cyamaje kujya mu kato. Nakunze kubabwira yuko icyitwa imbibi z'imipaka kizasubiraho ari uko iyi ntambara ya Kongo n'u Rwanda yamaje kurangira. Icyitwa imbibi ibyo vuga ngo Cyangugu na Bukavu, izi mbibi tubona nyire Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri turi kubona za Rubavu bahana imbibi bizongera gusubira uko iyi ntambara irangiye. Ngiye kubahereza ikimenyetso kimwe kitagira icya kabiri. Nuko ikimenyetso cya mbere ikimenyetso kimwe cyo kitagira kabiri nuko ubuyobozi bwa Kongo cyangwa se ubuyobozi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Felix Tshisekedi bwamaje kwemeza yuko 1981 bamaze kwemeza ko 1981 igice icyahoze cyitwa Cyangugu cyose cyari kumwe na Bukavu byose ari Kongo. Icyahoze cyitwa Gisenyi cyose byari Kongo. Nukuvuga ko imipaka yaje guhinduka mwiriya nama yabereye Berere Conference.
nukuvuga Kongo irimo kurekrama yuko ibice byahoze ari ibyayo bya Gisenyi ndetse na Cyangugu babibyambuye bakabihereza ikiswe u Rwanda. Munumvye kintu kandi birimo kuvugwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Ubuyobozi bwa Kinshasa ndagira mbereke Puensase igisaha bafite Puensase bafite kuri politike y'isi igisaha. Munyemerere nsubire ku ntangiriro z'ikiganiro cyanjye. Subire ku ntangiriro z'ikiganiro cyanjye igisaha nangire muri introduction. Ariko abanyarwanda nitutitonda abiyita intore nabiyita intore nabiyita ko bakunze u Rwanda, reka mbikire muri iyo sansi, birarangira tubuze igihugu. Mwebwe b'intore mubuze byose, mubuze igihugu, munabuze ikitwa ishyaka rya FPR Inkotanyi cyangwa se ryise umuryango wa FPR Inkotanyi. Mwese birangiye musenyukanye burundu. Hari ahantu ndi gukika nkoze analyse y'ibintu biri kubiyisaha nkagira imbabazi, nkagira umutima by'ibintu biri kubera mu gihugu cyacu. Kubera ko nitutitonda abanyarwanda tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda turabura igihugu. Mwebwe b'inkotanyi cyangwa se ngo mwita intore murabura igihugu, munabure n'ibyo bishyaka byanyu cyangwa se n'icyo kintu cyitwa ikigirwamana cyo FPR Inkotanyi, birangira byose bijyanye burundu. Ngiye kubahereza proof. Ubwo rero ntangire ikiganiro cyacu uko cyateguwe. Ibi bintu maze kuvuga haruguru byanyibukije igihe Habyarimana yari ku butegetsi. Habyarimana yari ku butegetsi bwera muri 1973 kugeza muri 1994. Ariko muri 1993 Habyarimana yaje kugira ati ntacyo ntakoze kugira ngo FPR Inkotanyi bumve ko ari abanyarwanda nk'abandi, biyumve muri leta yunze ubumwe bw'abanyarwanda. Ntacyo ntahwemye gukora kugira ngo FPR Inkotanyi biyumve nk'abanyarwanda, biyumve muri leta, biyumve yuko bafite uburenganzira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Nta na kimwe ntakoze. Ariko ibyo byose byaje kurangira basebya leta nari impagarariye, ubwo ni Habyarimana, bayisebya mu mahanga. Ariko ayo mahanga bakoresheje basebya leta yanjye, umunsi si yabavumbuye bakumva yuko ibyo bavuze byose yari ibinyoma, isi yose n'ababashyigikiye n'icyo gihe bazabanga urunuka. Ibi ni ibyo Habyarimana yavuze muri 1993 ubwo yari muri Arusha asinya amasezerano yo kugarura igihugu mu mahoro, yemerera FPR Inkotanyi imyanya ishoboka n'idashoboka kugira ngo arebe uko batuza. Ariko biza kurangira byose bibaye impfabusa. Ibi Habyarimana yavuze muri 1993 byaje kurangira ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. FPR Inkotanyi imurashe ihanura indege ye, biza kurangira bibyaye genocide ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Genocide ibirabaye, Habyarimana abarapfuye n'ubutegetsi bwe bwose birangirira aho ngaho. Ibyaje gukurikira ubutegetsi bw'inzebacyuho, abandi bose ba Pasteur Bizimungu ntago ngiye kubyinjiramo. Ariko mwumve yuko Habyarimana nubwo yapfuye muri 1993 yari yaramaje guhanura. Mwebwe abanyapolitike muri opposition mwumva yuko mugifite ubushake bwo kuzaganira na leta mbotozi ya Kagame, mbakuriye inzira ku murima, kuko Habyarimana ntacyo atakoze. Icyari kigamijwe cyose yari ibuye rya Kongo, kuko ni programme bari barahawe n'abanyamerika muri za 1988 yaje gushyirwa mu ngiro gwera muri 1996 kugeza n'iyi saha nizo sarago turimo. Ubwo rero nuko nkuko bihagaze, leta ya Kagame, leta y'amabandi, Habyarimana yaburiye, abari bari muri opposition baburiye, bagakomeza kwigira intumva, bagakomeza kwigira ibigirwamana mu gihugu,
bagakomeza kwigira inyanda no kudakora no guteza imbere igihugu, ubutegetsi bwabo tayari bwamaje gushyirwaho iherezo. Kandi ibyo ngibyo simbigarukaho. Icyo nsigaje no kubahereza ibimenyetso cy'uko ubutegetsi bwa Paul Kagame bwamaje gushyirwaho iherezo tayari, ibyarwo byarangiye. Mfite ibimenyetso si 2 si 3 si 4 si 5 kandi byamaje gutangwa muri iyi minsi 2 yonyine, nibyo tugiye kurebera hamwe twese. Icyitwa EAC ndagira amabwire yuko cyamaje kugwa mu bishanga. Iyi EAC niyo Paul Kagame yifashishaga kugira ngo barebe yuko babasha gucubya umujinya wa Perezida Felix Tshisekedi. Ati kubera iki EAC yamaje kugwa mu bishanga? Rubio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wahoze ari umusenateri ku bwa Perezida Perezida uherutse gusimbura Donald Trump, uriya musaza wari umudemokrate, yari umusenateri icyo gihe. Rubio aherutse guhamagara Perezida William Ruto amusaba yuko utunama twa hato na hato twa EAC tugomba guhagarara. Utunama twa hato na hato twa EAC tugomba guhagarara. Ibi ngibi bikatwibutsa yuko hari inama yari itegerejwe, yari yobowe n'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, n'uwahoze ari perezida wa Nigeria, n'undi muntu umwe wari yoboye ibihugu by'Abarabu. Bagombaga kuyobora iyo nama, bakaza kugira gute, bakabasha kureba ko ikibazo cya Kongo cyo iri mu burasirazuba bwa Kongo cyabasha guhagarara. Ariko ibyo byose byarangiye biguye mu bishanga. Iyo yose ari imishinga ya Ruto ndetse na Odinga, ariko iyo mishinga yose byaje kurangira ihagaritswe burundu, nta nubwo iteze kuzongera kubura ukundi. Iyo nama yari kuzabera i Harare mu gihugu cya Zimbabwe, aho SADC na EAC bari guhuza umushinga umwe ukomeye cyane kugira ngo babashe gusenya ibitekerezo bya Tshisekedi. Ariko ibyo byose tayari byamaje guhagarara, bihagaritswe na Rubio. Ndetse William Ruto bamutegetse yuko agomba kuba uwa mbere mu kureba ihirima ry'ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ariyo mpamvu mwabonye zimwe muri titere z'ibinyamakuru by'i Kigali bivuga yuko ati Ruto amaje kugambanira uwitwa Kagame. Naho ngaho byaturutse iyo nkuru, cyangwa se ukuganira kwa Rubio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Ruto, byaje kurangira Ruto ashinjije leta ya Tshisekedi ya Kinshasa yuko aribo batanze inkunga kugira ngo iyi myigaragambyo yari igamije gukuraho William Ruto ibashe kugera ku ngero yayo. Ni ukuvuga ko leta ya Kenya yashinjije iya Kinshasa ko iya Kinshasa ishaka gukuraho leta ya Kenya ya William Ruto. Ariko ibyo byose William Ruto yase ko abitera utwatsi. Indi nama, ibindi bihamya bikomeye cyane kandi bihamya ibyo ndi kubabwira yuko EAC yamaje kugwa mu kaga gakomeye cyane, aho uwitwa Ruto warushyigikiye Kagame, uwitwa Museveni warushyigikiye Kagame, abo bose bamaje guta ibaba kandi bamaje gutikuzo. Ikindi kimenyetso ni kingiki, nuko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 3 2025 hari inama iteganyijwe igomba guhuza SADC ndetse n'abayobozi bakomeye cyane bagomba guhuza ubumwe bw'Uburayi. No kuvuga iki, hari inama igomba guhuza delegation izaba yatanzwe n'ubumwe bw'Uburayi, ikazanahuza na delegation ya SADC igomba kuzabera i Harare hatagize igihinduka ku itariki 15. Bimwe mu bizigwaho ni ingabo za Paul Kagame ziri muri Mozambique, ndetse n'ikibazo cy'umutekano kiri muri Nord ndetse no muri Sud Kivu, ndetse bakazarebera hamwe ukuzahura ubukungu n'iterambere bya SADC n'ibihugu byunze ubumwe bw'Uburayi. Nukuvuga iki, iyi nama
izabera muri sadeke muri Zimbabwe nta gihugu na kimwe kiri muri EAC kirimo, nta gihugu na kimwe kiri muri EAC kirimo. Ikindi kimenyetso simusiga, hari inama iherutse kubera mu gihugu cya Mozambique, inama iherutse kubera mu gihugu cya Mozambique ihagarariwe n'umukuru w'ingabo w'igihugu cy'Ubufaransa, ihagarariwe n'umukuru w'ingabo w'igihugu cya Djibouti, ndetse ihagarariwe n'umukuru w'ingabo w'igihugu cya Mozambique. Izi nama zose zabaye kuko uyu munsi turi kwa gatanu, zabaye ku munsi w'ejo ku wa kane. Iyi nama yabaye ni ukuvuga ko iyo nama yabereye i Maputo, yahuje uhagarariye ingabo mu Bufaransa, yahuje uhagarariye ingabo muri Djibouti, ndetse yanahuje n'uhagarariye umutekano mu bumwe bw'Uburayi. Iyo nama iragira amabwire yuko nta muntu n'umwe wigeze uhagarariye guverinoma y'u Rwanda cyangwa se uhagarariye umutekano muri EAC cyangwa se umuyobozi n'umwe wa EAC ndetse n'umuyobozi n'umwe w'u Rwanda. Ni inama yabaye mu muhezo mu buryo bukomeye, hatarimo umuyobozi n'umwe w'agatsiko k'amabandi. Ibi byose biri gukorwa na Perezida Daniel Chapo iyi saha uyoboye Mozambique, kuko abaturage ba Mozambique mu myigaragambyo yabaye mu kwezi kwa 10, ukwa 11 n'ukwezi kwa 12 ndetse n'ukwezi kwa mbere kugeza mo hagati, bagaragaje yuko batishimiye ingabo z'u Rwanda. Ibi bintu Daniel Chapo arimo kubikora kugira ngo yereke abaturage yuko afite ubushake bwo gukemura ibibazo bafite. Bimwe muri ibyo bibazo bafite nuko abaturage ba Mozambique bagaragaje yuko bafitanye ikibazo n'uwitwa Paulo Kagame Kagonyore, umwicanyi mukuru umuteroriste. Agomba gukora vuba na bwangu akaba yabasha kumwikiza. Ubwo Daniel Chapo, ingabo z'u Rwanda ndetse n'icyitwa igihugu cy'u Rwanda na ambasade ntibibatungure vuba na bwangu bifunze imiryango. Mozambique ikongera kuba ya Mozambique ya kera, aho abacuruzaga bakishyira bakizana. Ariko ibi ngibi ntibikuraho yuko uwagize uruhare mu kwica umunyarwanda wari mu gihugu cya Mozambique utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, uwo nguwo wese agomba guhita agezwa mu rukiko. Kuba rero u Rwanda rwarahejwe mu nama yabaye ku munsi w'ejo i Maputo ni ikimenyetso cy'uko ingabo z'u Rwanda zigomba gutaha muri Mozambique vuba na bwangu. Amakuru mfite nuko ingabo z'u Rwanda iyi saha zatangiye kwinjira mu baturage bahari ba Campo Delgado, bajya kwiba imyaka, bajya kwiba ibijumba kugira ngo barebe ko barya bagahaga, babasha gusurvivinga bitewe nuko za miliyoni 20 bemererwa n'umwe bw'Uburayi zamaje guhagarara burundu. Narababwiye ati ibi bintu RDF imaze iminsi ikora ku ngabo za Tanzania zarimo zitaha zisubira muri Tanzania zinyuze mu Rwanda, mu gihe Tanzania yarasabye yuko bagomba kohereza indege bakaza kubatora, M23 igafungura imiryango, RDF M23 bakabyanga muri Goma, bagomba kubyishyura. Ndagira mbabwire yuko muzabona ingabo za Paulo Kagame zari ziri muri Mozambique muri Campo Delgado zizakora isheni zose zikataha zinyuze muri Tanzania n'imodoka bazikwena kandi baziseka. Singaho ndi ubuhemu buzishyurwa ubundi, ndabibabwiye. dukomeze n'ikiganiro cyacu. Amerika igiye kwigarura ubudahangarwa bwayo yari maze imyaka irenga 30 yari yaratakaje. Ikimenyetso ni iki ngiki: Donald Trump aherutse kubwira imitwe yombi y'abadepite ndetse n'inteko ya Sena, ababwira yuko Amerika igiye gusubirana ubudahangarwa bwayo, kandi yuko abademokrate bagiye kuzaseba, kandi ko nta byishimo ateguje kuzagira kuzazanira abademokrate ku isi. Abademokrate rero Trump yabijeje yuko agiye gusenya system yabo, akayisenya kandi akayishyira hasi.
iyo system yabo y'abademokrate, mbibutse yuko abademokrate n'abicanye, abademokrate n'abasatanike, abademokrate nibo ba nyiri Illuminati, biriya miryango yose mwumva ngo ikora bwijima ni y'abademokrate. Abademokrate rero bafite abagenti babo hirya no hino ku isi, bayobowe n'uwitwa Paul Kagame, umuteroriste mukuru, bayobowe n'uwitwa Museveni ndetse n'uwitwa Netanyahu. Aba bantu bose bagomba gusenwa burundu kuri ingoma yaba republike iyobowe nyakubahwa Donald Trump. Ibi ngibi bya Netanyahu na ba Putin n'abande bose, ibi ngibi tubyihorere, ni politike zabo ziriya mu burengero bw'isi. Ahubwo reka mureke tugaruke muri politike y'akarere k'ibyaga bigari. Ibi ngibi nibyo bikwereka yuko leta y'amabandi yo igomba kuva ku butegetsi. Nta kintu na kimwe kibaho cyera kirabura kizatuma iyi ngoma ya Paul Kagame idahirima kuri inshuro. Ndabibabwiye, bizajya gushyika mu kwezi kwa 7 bano ba Paul Kagame bose baramaje gutoragurwa, baramaje gutoragurwa burundu. Ibi byose ntago azapfa gutoragurwa uryo gusa. Kagame yarahagarariye inyungu z'abanyamerika mu karere k'ibyaga bigari, by'umwihariko abademokrate, inyungu z'abanyaburayi mu karere k'ibyaga bigari, by'umwihariko abafaransa. Ariko ibyo byose byamaje kugwa mu mazi. Haruguru maje kubereka yuko peteroli ya Mozambique igiye kurindwa na Djibouti, ndetse na SADC igiye kuzamura intambara hari mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo bintu bikazaba bikuriwe n'igihugu cya Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo. Trump hari ibyo yemereye Tshisekedi kugira ngo ibi byose bizagerweho. Trump hari ibyo yemereye Tshisekedi kugira ngo ibi byose bizagerweho, harimo kubaka icyambu icyo ari cyo cyose gikora ku nyanja kibahuza n'ibindi bihugu by'Uburayi, by'umwihariko kubaka imihanda n'inganda by'ibikorwa remezo, by'umwihariko kubaka igisirikare cya Kongo kigomba kuzaba kigizwe nibura na 2 miliyoni gifite byose bishoboka, harimo tekinoloji, harimo ubuhanga mu bya gisirikare, harimo n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare birimo amasasu, imbunda zoroheje ndetse n'ibindi bintu bimwe na bimwe bikomeye cyane. Ibi byose bikaza bishimangira yuko Trump yamaje kwizeza abademokrate yuko atazigera kuri ikintu na kimwe kibagize ute kibashimisha. Mbibutse yuko abademokrate bari ku butegetsi iyi saha mu karere k'ibyaga bigari hari kuba hamaje gupfa abaturage benshi cyane, kuko abademokrate n'abashitani. Abademokrate ni ibizimu, icyabo ni ukunywa amaraso y'inzira karengane. Ubwo dushima Imana yo yagize gutya ikadukiza abademokrate, ikaduhereza abarepublike ari bayobowe na Perezida Donald Trump. Perezida wewe na Donald Trump abakaba barabaduhaye bakabadushyira ku isahani. Trump rero akaba agiye kuzana umucyo mu karere k'ibyaga bigari. Arabona kuza kutubwira ati ngo byagenze bite, ngo kuki ngo nkunda gushimagiza abazungu, ariko abanyafrika turacyarangaye. Kugira ngo abanyafrika dukanguke nuko Kagame na Museveni bagomba kuva mu kariya karere bagapfa bikarangira, hagatangizwa amaraso mashya, nicyo kintu cyonyine gishoboka muri kano karere k'ibiyaga bigari. Nuko rero bihagaze kandi niko bigomba kuzagenda kugira ngo Afrika yongere ibe Afrika yunze ubumwe. Kubera ko ba Kagame na ba Museveni baracyafite ya myumvire yabo yuko bagomba gukorera abademokrate badashobora kubareka. Ntago bashobora kubareka, bacyafite iyo myumvire, mu gihe twebwe dufite umurepublike ugiye kudufungurira amarembo. Nono Afrika bikazatubera fondation yuko Afrika dushobora gutangira kwigenga ku mabuye yacu. Nuko rero Madamu Kayikwamba na delegation yiwe bagiye kwakirwa na guverinoma ya Perezida Donald Trump, ndetse bikazarangira bakiriwe na Perezida Donald Trump, aho bagiye kuganira ku mishinga yombi n'inyungu z'ibihugu byombi uko ari bibiri. Nuko rero bihagaze, uwitwa Kagame we yamaje gushyirwa ku kiranguzo, ndetse rwose ntabwo bitinze Perezida Tshisekedi
His Excellency Tshisekedi biteganyijwe yuko vuba aha ngaha agomba guhura na Perezida Donald Trump. Uwo mushinga bazaba bagejejweho na za guverinoma zombi bakawusinyaho, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba guhita ko yohereza ingabo zabo kabuhariwe z'abamarine bakagira gute, bakajya n'ingabo zo ku butaka ndetse n'ingabo zo mu mazi, bakazajya kurinda imari yabo iri muri Rubaya bazaba bahawe na Perezida Tshisekedi. Bakimara kubisinyaho tayari bizaba byarangiye. Tshisekedi rero na Perezida Donald Trump bagomba guhura mu cyumweru gitaha bagasinya kuri amasezerano azaba yaganiriweho na za guverinoma zombi. Guverinoma zombi ubwo ndavuga Madamu Kayikwamba n'abamuhagarariye nabo bajyanye muri iyo delegation isangira ngo bari muri Amerika. Tshisekedi akazagenda mu cyumweru gitaha agiye gusinya ayo masezerano kandi ibintu bizagenda neza cyane. Agatsiko k'amabandi KFPR Inkotanyi kari kamaze imyaka 30 kica abakongomani buri munsi gateza intambara, kugeza na n'ubu baracyateza intambara, baracyashimuta abarwayi kandi ibintu ntabwo bizoroha. Ubwo rero leta y'amabandi y'agatsiko ibyayo birakomeye. Mbibutsa yuko Madamu Kayikwamba yamaje gutangaza yuko amahirwe M23 RDF bafite umutwe w'iterabwoba ari uko bagomba kujya muri process za Nairobi, naho uwitwa Paul Kagame nk'igihugu cy'u Rwanda bakazajya gusinyira amasezerano ya Rwanda muri Angola. Ibi bikaba byashimangiwe n'umuvugizi wo muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga wa Rubio uyu munsi mu masaha y'isa 5 z'i Kigali. Nibwo uwo muvugizi yabishimangiye, aravuga ati natwe dushyigikiye yuko leta y'u Rwanda igomba kujya gusinya amasezerano ya Rwanda, bamara kujya kuyasinyira bakazajya no musezerano no muri process ya Nairobi, hanyuma amahoro akaboneka mwakariya karere. Ariko mbibutsa yuko Kagame kujya gusinya biriya bintu bya Rwanda egare kujya mu nkiko bakamukatira burundu ndetse kumuca mutwe. Sinzi ko azabikunda, ariko natabikunda mu minsi iri imbere na amasaso. Mbwira abanyarwanda batwumva nyabuneka muhahe, mugura imiti ivura ibikomere, imiti ivura iburibwe, imiti ivura ibisebe, ibikwasi, bya bindi bita first aid, mubishyire mu nzu zanyu mubane nabyo. Ibihano birakomeje kandi bikomeje kuvuza induru kuri Paul Kagame. Mwabonye yuko leta ya Turkiya yamaje guhagarika intwaro zose yaherezaga leta y'u Rwanda, ndetse nizo bari kuzabahereza mu myaka iri imbere. Leta y'igihugu cya Turkiya yamaje kuzihagarika, nta ntwaro u Rwanda ruzongera kwakira ivuye mu gihugu cya Turkiya, nta n'ubuvuzi bujyanye n'ibya gisirikare leta y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame umuteroriste mukuru bazongera kwakira ivuye bazongera kwakira bayihawe na leta ya Turkiya. Leta y'amabandi rero ibyayo bikomeje gukomera cyane. Igihugu cy'Ububirigi nacyo cyasohoye ibihano bishya, mbabwira yuko ibyo bihano bishya ari mpuzamahanga, biri internationali. Ubwo rero ntabwo bikomeje korohera intuze leta y'amabandi, no kuvuga ko ibintu bikomeje gukomera. Niyame abahanzi bayobowe na Butera Knowless, niba unyumva ndakwiyamye. Na Bikindi yari umuhanzi, Barugamba Cyprien bishwe n'inkotanyi bari abahanzi. Mubwira yuko ntabwo wakomeza gushyikikira agatsiko gutya ngo wowe bizakugwa amahoro. Madame Knowless, iturize, agatsiko kariyo konyine, agatsiko kisha abaturage, agatsiko kisha abanyekongo, wowe nuwiha kubyivangamo. Uko byagendekeye wa Bikindi nawe niko bizakugendekera. Ndaguteguje rwose hakiri kare. Madamu Kayikwamba ari gutakira abakongomani akandi atanga amavideo n'amafoto n'amajwi n'ibiki byose nk'ibihamya. Wowe uravugira amabandi ngo bari kuyafatira amahano ngo kandi babarenganya mu biki? Ufite proof zuko inkotanyi zitagiye muri Kongo? Iyo proof ntayo ufite. Ubwo rero mwabahanzi mwe, bantu baba influencer bari mu Rwanda, nimucishe make bitari ibyo ngibyo. Nabo kwa Habyarimana, ubwo mbwira na Barutambi uri kwiga bararika gatuza ngo turi kumwe Kagore. Mbabwira ati mwebwe nimucishe make, nimudacishe make. Nabo kwa Habyarimana bintera hamwe bari bazi ko barimo kurengera ingoma, nimubaseke, bari bazi ko barimo kurengera ingoma. Urwakubise abandi namwe urabategereje.
ibihano rero igihugu cy'Ububiligi cyamaze gufatira u Rwanda nibi bikurikira, munyemerere mbisome uko biri. Gufatira u Rwanda ibihano byuzuye kubijyanye no kugura intwaro, harimo no guhagarika ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano ku gihugu cyangwa se ku muryango uwo ari wo wose ku isi. Icya kabiri, ibihano mu by'ubukungu bigenewe by'umwihariko ibigo n'abantu bafite uruhare mu gukoresha umutungo wa Kongo, cyane cyane abafitanye isano n'ubutegetsi bwa Kigali. Abafitanye isano ni ukuvuga ko ubukungu bw'abafitanye isano n'ubutegetsi bwa Kigali bugomba guhita ko bufatirwa kandi bugakorwaho iperereza aho buri hose ku isi, kuko ibyo byose byavuye mu bukungu bwa Kongo. Icyo ni igihugu cy'Ububiligi cyabivuze. Ubwo bakabarebe, bakazura, bakagame, bamandi bose bita abajenerali, abakoloneli, abamajoro, abayobozi b'imirenge, abayobozi b'uturere, abayobozi b'intara, ukaba uzi ko ufite konti hanze y'igihugu ntiwemerewe kubikuzaho n'igiceri na kimwe. Nuko rero abantu bose bari mu buyobozi bwa FPR Inkotanyi babugaragayemo, abo bose by'umwihariko abafite umutungo uri hanze y'igihugu mu mabanke, abo bose ibyabo byose bigomba kujya bigomba guta ko bifatirwa vuba na bwangu. Ntabwo ari muri Afrika, ntabwo ari mu Burayi, ntabwo ari apfa kuba ari hanze y'u Rwanda gusa. Abari mu Bugande, abari muri Tanzania, abari mu Burundi, imitungo yabo igomba guta igomba guta ko ifatirwa vuba na bwangu. Ibyo byose ni bihano Ububiligi bukomeje gufatira leta y'agatsiko, leta y'amabandi, gufatira imitungo no gukumira ingendo ku bayobozi bayoboye u Rwanda. Gukuraho, iki ni icya kane, iki ni icya gatatu. Icya kane, gukuraho uruhare rw'igisirikare cy'u Rwanda rwo kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi yose. Ibya Kagame byo tayari byarangije kugeraho, byamaje kurwa mu mazi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Perovon akomeza avuga ko uburenganzira mpuzamahanga ndetse n'uburenganzira bw'ubusugire bw'ibindi bihugu bigomba kubahirizwa. Ku bw'ibyo ngibyo uburenganzira mpuzamahanga ku bijyanye n'ikiremwa muntu byarahungabanyijwe, ndetse n'uburenganzira mpuzamahanga ku bijyanye no kurinda imbibi z'ibindi bihugu nabyo byarahungabanyijwe. Bikaba biteganyijwe yuko Paul Kagame n'abayobozi be bagomba gutabafatirwa impapuro. Uwitwa Ernest Rwamucyo wari uhagarariye u Rwanda muri Loni arimo kwaka ubuhungiro mu Rwanda. Iyi nama nare mugiriye kuko yibeshye agakandagira mu Rwanda tayari nukumukubita ifuni. Igihugu cya Turukiya cyamaze guhagarika intwaro zose ndetse n'ubusabe bari barahawe n'u Rwanda ku bijyanye n'igura n'igurishwa ku bijyanye n'intwaro. Madamu Kayikwamba yavuze yuko RDF M23 amahitamo isigaranye ari ukujya muri Nairobi, naho Kagame we akajya i Rwanda. Bitari ibyo ngibyo bagomba kuraswaho vuba na bwangu. Abakongomani bibukije Amerika yuko icyahoze ari Cyangugu ndetse na Gisenyi byahoze ari imipaka ari imipaka y'u Rwanda. Ibyo byose nagiye mbigarukaho haruguru. Ibirego n'uburyo ushobora gutanga, ni ukuvuga ko hari uburyo ushobora gutanga ikirego cyawe muri ICC. Hari uburyo ushobora gutanga ikirego cyawe muri ICC, ni ibi bikurikira ugomba kugira ugomba kugenderaho. ICC yamaze gufungura imiryango yayo mu kurega Paul Kagame ndetse no kumushyira impapuro zo kumuta muri yombi no guhirika ubutegetsi bwiwe n'abagaragaye mu butegetsi bwiwe, haba mu butegetsi bw'ibanze ndetse n'ubutegetsi bwo hejuru. Abo bose bagomba gutoragurwa bakajyanwa mu kigiye kwitwa urukiko rwa Goma, aho Kagame azaba yambaye iroza. Ubwo rero urukiko rwa ICC ushobora kurusura ukoresheje urubuga rwa www, ubwo ni /ICC-CPI.int, ubwo no kwandika a na ta, /ICC/ICC/Kanyerera CPI.int. Kugira ngo utange ikirego ugomba kuba uzi ibi bikurikira. Ntabwo ICC ifite ububasha bwo gukurikirana
ibyaha byabereye mu Rwanda. ICC ntabwo ifite ububasha bwo gukurikirana ibyaha byabereye mu Rwanda bitewe nuko u Rwanda batasinye amasezerano mpuzamahanga n'uru rukiko rwa ICC. Icya kabiri, ICC ikurikirana umunyarwanda wakoze ibyaha mu kindi gihugu cyasinye amasezerano cyangwa se gifitanye amasezerano na ICC na CPI. Kongo rero ufitanye amasezerano na ICC na CPI, ubwo rero umunyarwanda wese ba Scovia, ba Kagame, ba Kabarebe, ba Mubaraka, bande bose ba Nyakarundi, abanyarwanda bose twagiye tubabwira bari za rucuruzaye babasirikare kugeza ku musirikare uri hasi wese uwo kamera zabashije kubona n'amajwi yiwe n'amafoto wagerageje kwifata abana n'umuturage usanzwe. Umunyarwanda uwo ari we wese, kubera ko Kongo ifitanye amasezerano na ICC na CPI, abo banyarwanda bose bategerezwa kugira gute? Bategerejwe kugezwa imbere y'ubutabera individuel, umuntu ku giti ciwe. Wabonye ko Kongo yareze Kagame ku giti cye, yareze Kabarebe Kagame ku giti cye, yareze Kazura Kagame Kazura ku giti cye, irega Kabarebe ku giti cye, irega Nyamvumba ku giti cye, irega babicanyi bose cyekicanyi kindi kibaza za Kicukiro bakita gute? No, za Gacuriro bakita gute? Cyangwa n'iki gikara cyane gicuruza ibirayi ira hakurya bakita gute? Nacyo bakireze ku giti cyabo. Wamwicanyi wundi ubikinyinya ikinya hari imbere y'urusengero rwa DPR, hari umwicanyi ukomeye cyane kabisa, ukomeye cyane, umwicanyi nkunda kumwibagirwa izina ryiwe cyane, nawe batanze ikirego cyo Costa Mutamba yaragitanze ku giti cyiwe. Iriya nzu abanyarwanda mu Misiri imbere bagomba kuyigarurira bidatinze. Icya gatatu, ibyaha bishobora gukurikiranwa mu gihe urukiko rwashyira nuko ati ibyaha bishobora gukurikiranwa ni ibyaha byakozwe ubwo uru rukiko rwashyirwaho. Uru rukiko rwashyizweho muri 2002 mu 2002, ubwo turaza kubarebera ukwezi n'itariki kugira ngo ibyabereye muri Kongo guhera 2002 cyagiye cya CNDP kuzamura ibyo byaha byose bigomba kujya ute, bigomba kuregwa. Agatsiko imipaka ikomeje gufungwa nyuma yuko Ubugande bufunze imipaka, ndetse agatsiko bikabigaragara ko bigiye gukubitwa kuko Museveni afunze imipaka bitewe nuko afite impungenge yuko Amerika izavuga yuko ibuye ryibwa muri Kongo rinyura muri Uganda, nawe akaba yafatirwa ibihano. Uganda tayari kamaje gufunga imipaka, Tanzania nitahiwe, Uburundi bwamaje kuyifunga. Ubwo rero u Rwanda rusigaye mu kato. U Rwanda rugiye gukubitwa ku buryo rukomeye cyane kuko bamaje gukumirwa. Leta ya Kongo iherutse gutangaza yuko ibicuruzwa byose biva muri Bukavu ndetse na Goma bijya mu yindi miji bigiye kuzajya bitanga imisoro. Icyo gihe nabonye abantu mu gatsiko baseka, ariko mbabwira ati bafite ikibazo hano. Bakimara guseka rero Kisekedi nibwo samagara Museveni n'abandi bantu bose bafitira imipaka ku cyambu cya Mombasa n'icyambu cya Dar es Salaam, ababwira ati nimuzongere kohereza ibicuruzwa ku miji yose yigaruriwe na M23. Ubwo rero ibyo byose byarangiye bigaragaje yuko banke za Kongo, ibigo byigenga, amasosiyete yohereza amafaranga hariya n'ibiki byose byamaje gukumirwa mu mujyi wa Bukavu na Goma. Banyarwandakazi rero kabashimire, mwari kumwe na Valentin babwira ati mukande subscribe, like, share, commentaire. Ushaka kudushyigikira, kudutera inkunga mu kugura amamega cyangwa se kudufasha gukemura ibindi bibazo byo kuri MZK Boss, ushaka kutwandikira kuri iyo nimero iri aho hasi cyangwa se kuri PayPal, cyangwa se ukaba watwandikira no kuri email. Babwira ati mukomeze mudushyigikire, muri kumwe n'abasore banyu ni MZK Boss Empire. Ndabakunda cyane. Ikiganiro cyacu na hejo aho tugiye kuza dusesengura neza na neza buryo ki Kagame n'abambari bebe bose barangije gusezererwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bamaje kuva ku butegetsi. Igisigaye ni ugusamba. Icyo nsaba abanyarwanda nimubashyigikire, aho kugira ngo bashyigikire ni mukore imyigaragambyo yo kubamagana kandi mujye kwifatikanya na FARDC na Wazalendo. Ntabwo ngatse ku mirongo y'urugamba nzabigaruka ku munsi w'ejo ku buryo bwimbitse. Ku munsi w'ejo nzabibabwira kuko RDF muri Uvira nibura batayo 3 zaraye zipfuye, barabishwe na drone ndetse na soko izongeye guhaguruka babarashe ku buryo buteye ubwoba. Ndabakunda cyane, mukomeze burikigire, mwari kumwe na Valentin.